Lisekela lamabhalane jikelele we-ANC Jesse Duarte utshele betindzaba enhlokohhovisi yaleli cembu eluthuli house eJozi kutsi banelithemba lekutsi Ace Magashule utawenda njengoba atsheliwe kuleli viki. Kule mpelasonto lesibuya kuyo, sigungu lesisetulu se-ANC sihlangene ngekusebentisa tinhlelo tebuchwephesha lapho khona Magashule nelilunga lesigungu lesisetulu Bongani Bhongo bangavunyelwanga khona kutsi babe yingcenye yalomhlangano. With great sadness, we had to agree to a temporary suspension, and I want to really emphasize this word. Temporary suspension of the Secretary General of the ANC. And the suspension will be reviewed from time to time, but it is entirely dependent on the court case that the SG is facing, and was never only about the Secretary General. There are numbers of other people in provinces, as well as another member of the NEC who has also been temporarily suspended. Duarte uthi kuxolisa kwaMagashule kumcoka kakhulu ngoba kutawuletsa kutinda kuleli cembu.